Hatamul Asam деген bir ulu awliya zat bolgon. Mına uşul kişiden kündördün birinde asır namazına cemaat menen okuga жетишпей kalat. Үйüne kaytıp gelip, kayra kelgenden keyin namazды namaz okup bütkönden keyin köz jaş tөгüp ыйлайт. Ыйлаган кезде anan Madina elinde bolgon. Madina elinde жашагандыктан Madinalıklardan bir kança kişi kelip bul ulu awliyaga kayrilip mintip aytышат. O awliya, o Hatamul Asam sizge emne sebepçi oldu, emne türkü oldu, siz köz jaş tөгüp ыйлап жатасыз дегенде жанагы awliya Hatamul Asam rahmatullahi aleyhi mintip жооп берген экен. Eğer menin baldarımның bardығы өлгөндө, бүгүн Madinanın elinin bari uşul jerde çoğulup maga köngül aytmak. Бирок menden бүгүn asır namazıga жетишпедим. Кудай Таала жамаат менен намаз окууга жетишпей калгандыгым үчүн Madina eliden bir adamдар gana kelip maga köngül aytıp жатат, менин акыбалымды сурап жатат деп кайгырган экен. Бул asır namazını жамаат менен жетишпей калды. Канчадаган биздин ага инилерибиz бар, баамдат намаздары каза болуп жатат. Канча ага инилерибиz бар, asır namazları kaza болуп жатат. Kança ağa inelerimiz var, koptan namazları kaza olup jatat. Emne sebepten dünyaya berilip, kerteden keçke dedim telefon kolunda azgırılıp, oşol telefon azgırılığı sebep bolup 5 vakt namazды jamaat men okuy albagandar kança, 5 vakt namazды takır okubay koygondordun sаны kança. Biz menen sizler dagın urmattуу musulman bir tolgandarım, mına uşunday kaltırıp ketken jakşı işlerimiz üçün ökünüşübüz kerek.